Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose, kandi tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda avugwa nacicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba munsi ya video ukore subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri izo gahunda zose tugenda tubagezaho. Ndizera ko rero mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho. Ni Inkurunziza rero ziri kuvugwa mu Rwanda, by'umwihariko rero mu bijyanye na sinema nyarwanda. Ya mbere rero ni kuvugwa mu rugo rwa BAHAVU Jannette ndetse na Ndayikengurukiye. Rero akabari abyo tugiye kugarukaho, ndetse turakubwira n'indi nkuru nziza kuri Isimbi Alliance, umukobwa mwiza cyane nawe kuri ubu ngubu uri kugenda yitwara neza muri sinema. Tuze no kubabwira rero ko umusobanuzi wa filimi Junior Giti nawe rero uri mu byishimo bidasanzwe. Nibyo rero tugiye kuza turambura mu buryo burambuye. Reka duhere rero ku nkuru nziza iri kuvugwa mu rugo rwa BAHAVU Jannette. BAHAVU Jannette rero we n'umugabo we Ferrari Ndayikengurukiye rero uzwi nka legend bahuye, ndetse rero bakaba bakunda kugenda bagaragariza ibyishimo bidasanzwe abakunzi babo ndetse n'abantu bakunda kubakurikira ku rubuga rwabo rwa YouTube. Ni nyuma y'uko rero abafana babo benshi bari bamaze igihe kinini babaza niba nta kintu Ferrari aribwira nk'umugabo wa BAHAVU Jannette. Nkuko rero Ferrari na BAHAVU babitangaje, rero bavuze ko rero kuri ubu ngubu ari ibyishimo ndetse n'umugisha, kuko rero BAHAVU yasabye rero akaba atwite umwana. Bongeyeho rero ko bishimira cyane rero abantu batandukanye babasengeye ndetse n'abakomeje kubashyigikira muri byose. Ibi rero bakaba yabitangaje mu kiganiro bagenda banyuza ku rubuga rwa YouTube, aho rero bagenda baganiriza abantu batandukanye ku nkuru zitandukanye ndetse no ku mibanire yaba mu rugo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibintu rero byagiye bikundwa n'abatari bake. Rero iyi akaba ari inkuru nziza ije nyuma y'uko rero BAHAVU Jannette mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2021 yakoze ubukwe ndetse yemeranya kubana n'uyo umukunzi we bamenyaniye mu bijyanye no gukina sinema nyarwanda. Rero bakaba bemeje ko kuri ubu ngubu rero bari mu myiteguro ndetse ko bitegura kuzakira imfura yabo mu minsi iri imbere. Akaba rero ari ibintu byishimiwe n'abakunzi babo, by'umwihariko abantu bakunda kureba ibiganiro aba bakunda kugenda bashyira ku rubuga rwabo. Rero akaba ari inkuru nziza ndetse akaba ari n'akanyamuneza, dore ko babitangaje ubona ko nabo bishimiye intambwe nziza bateye. Twabifuriza rero ko Imana yakomeza kubana nabo mu rugo rwabo ndetse bakazabasha rero gukomeza kugira ibihe byiza nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza ku rubuga rwabo rwa YouTube. Reka rero dukomereze ku mukinnyikazi wa filimi Isimbi Alliance uherutse rero kubengukwa muri sinema ya Nigeria. Kuri ubu ngubu akaba agiye gusohora filimi ye nshyashya. Mu mukinnyi rero wa filimi Isimbi Alliance uherutse rero kubengukwa na sosiyete yo muri Nigeria yitwa 1% Management ireberera inyungu, agiye rero kumurika filimi ye nshyashya yise Aria. Iyi filimi rero Isimbi azayimurika muri Canal Olympian ku cyumweru ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021. Filimi rero Aria uyu mukobwa rero agiye kumurika imaze umwaka ikinwe, kuko rero yatangiye kuyifatira amashusho mu mwaka wa 2020. Bitandukanye rero na filimi z'uruhererekane ziri gukinwa muri iyi minsi. Isimbi Alliance rero yavuze ko iyi agiye kumurika ifite amasaha 2. Filimi rero nshyashya Isimbi yayise rero Aria, uhereye rero ku izina inshuti ze zikunda kumwita mu buzima busanzwe. Mu ifatwa rero ry'aya mashusho yayo, Isimbi rero yafashijwe na Benimana Ramadan. Uyu rero akaba yaramenyekanye nk'abamenya wayiyoboye, rero akaba yaranagize uruhare mu kuyandika. Filimi rero Aria izaba rero igaragaramo amasura mashya muri sinema nyarwanda. Isimbi rero yavuze ko yishimiye kuba yaragiye kugenda akinisha abakinnyi bashyashya mu rwego rwo kugenda azamura ndetse anamurika impano nshyashya. Mu bakinnyi rero basanzwe bakina filimi bazagaragara harimo rero nka Kota Eugene ukina rero Alice na Baraka Patrice rero ukina ari umukunzi wa Isimbi Alliance. Rero akaba ari filimi avuga ko izagenda izamura abakinnyi, ndetse akaba ari na filimi rero izerekanwa ku cyumweru rero ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9. Akaba rero
ari agashya ndetse akaba ari n'intambwe ikomeye uyu mukobwa Isimbi Alliance ateye, dore ko rero ari umwe mu nshuti za hafi z'umukinnyi wa filime umaze kugira izina rikomeye muri sinema nyarwanda ariwe Bamenya cyangwa se Benimana Ramadan. Akaba ari filime rero igiye kujya hanze ku munsi wo ku cyumweru. Rero dukomereze kuri uyu musobanuzi Junior Giti cy'imizi mirefu benshi rero bamenye nka Bugingo Boni, akaba yaramamaye rero muri filime zagasobanuye nka Junior Giti. Rero akaba rero kuri ubu ngubu nawe yasinyiye akayabo k'amafaranga bitewe nuko hari company rero ari gufasha mu bijyanye no kwamamaza. Mu minsi ishize rero nibwo havuzwe inkuru yavugishije benshi kubera akayabo k'amafaranga angana na miliyari umuhanzi Bruce Melody yari yasinyiye mu kwamamaza. Byatumye rero abakunzi bamubakurikiranira imyidagaduro hafi bibaza impamvu, bavuga ko rero bahawe akayabo ntibigendane n'impinduka ku bukungu bwabo, ndetse akaba ari n'ibintu rero abantu bakomeje kugenda bibaza. Ni ibintu rero byashimishije Junior Giti cyane ko bari baranamuhaye amasezerano y'amezi 3 gusa, rero ngo babonye rero ibyo ari gukora bivamo neza. Nanone rero bakaba bamwongesha andi masezerano y'umwaka wose bakorana, kuko rero iyi company ya Semeri Business yabonye ko rero agasobanuye hatambukirizwa ubutumwa bukagera kure. Mu ijambo rye rero aganira n'itangazamakuru Junior Giti yagize ati n'ubundi dukora turi abambere muri byose, babonye ko biryoshye bahita rero batukogeza kontra y'umwaka wose dukomeza kwamaza ikinyobwa cya Gribort. Simfa rero gutangaza umubare w'amafaranga bampaye kuko uburiya akenshi rero bizatuma abantu bakunyuza mu ijisho. Junior rero uri mu baharaniye rero umubahagarariye agasobanuye mu Rwanda yemeza rero ko ubwoko bw'agasobanuye gasigaye rero ari media house ikomeye, ndetse rero yamaze no kujya mu mitwe y'abanyarwanda benshi bayikunda bakanagaragaza ko rero bayifana. Agasobanuye rero bamwe usanga baba bagakurikiranira hafi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rero hari n'amateleviziyo atandukanye mu Rwanda asigaye akanyuzaho. Akaba rero ari intambwe ikomeye imaze guterwa, ndetse rero Junior Giti akaba yaravuze ko kuri ubu ngubu agasobanuye kamaze kugera ku rundi rwego. Ni inkuru nziza rero, kaba ari n'intambwe ibikomeye rero kubona abantu batangira kugenda rero babona akazi ko kwamamaza ibintu rero bigaragaza ko imyidagaduro mu Rwanda cyane cyane showbiz imaze gutera imbere, ndetse n'abantu bamaze kugenda babona agaciro k'ibi bikorwa baba bakoze. Ngayo nguko rero izi ni inkuru ziba ziri kugenda zivugwa mu Rwanda, by'umwihariko rero mu bijyanye na sinema. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana 5 kuri 5 muri gahunda zose z'amakuru yibanda cyane ku myidagaduro tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane.